icigwa cha deliverance. Nataka niingie katika somo la deliverance leo. Kugira ngo utangure kumenya. Ili uanze kujua. Ukuntu wore kuri sengesho. Gisi utakavyoweza kuachia. Mukubu. Kwa sasa ukarisanga muri kazoza. Unaikutana mufitu. Ni bande biteguye gusanga masengesho muri kazoza. Ni wanani wanajiandaa kukutana maombi mufitu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Icho ngomba kwigisha kuno munsi. Kile ambacho nataka nifundishe kwa leo. Kikushikane kure mu izina rya Yesu. Kikufikishe mbali kwa jina la Yesu. Maombi kikweli. Nkabize nanje mu gitondo. Kama wale ambao walisoma nami asubuhi. Aje niore masengesho y'intango y'umuhamagaro wanje. Ile ndiyo maombi ya mwanzo ya wito wangu. Imana yashoboje gusambura ama connection y'abadaimon. Mungu ameniwezesha kubomoa connection za mapepo. Aho ninjiye hose. Pale ninapoingia pote. Mu quartier yari yoyose. Mu quartier yoyote. Usanga abadaimoni bamaze gutembagara. Ninakuta mapepo yameshaanguka. Abo tugendana mu bikorane barabizi. Wale ambao tunatembea nao mikutano wanajua. Ninjira mwaro ndi mushasha. Ninaingia mwaro niko mpya. Ariko abantu bakazindukana abantu bafisa mabekiye babateruye ku mabranka. Watu wanawaamsha na mabekiye wakiwanyanyua. Ubu rero inyigisho ndiko ndatanga. Hivi sasa somo ninazozipana. Niyo prayer nabayemo jewe. Ndiyo maombi nimekuwemo mimi. Kuko ngomba yuko namwe. Maana nataka nanyi pia. Aho muzokwinjira hose. Pale utakapoingia pote. Imiryango y'iterambere yuguruke vyoroshe. Milango ya maendeleo ifunguke kiurahisi. Akarere kose. Anga yote. Uzoshira kwibirenge. Utatie kwa mguu. Hallelujah. Imani ibwira Joshua. Mungu akamwambia Joshua. Hapana uzokwanira. Hapana kwa utapigania. Ariko aho uzohonyoraho. Lakini kwenye utakanyaga pote. Uzohaguha. Nitakupatia. Uzohaguha. Nitapakupatia. Winjiye mu nzu ya tantine wawe. Ukiingia mnyumba ya tantine wako. Imani iraiguhaye. Mungu anaikupa. Iguhaye inzu. Anapokupa nyumba. Biroroha kwibiri mu nzu babiguhako. Inakuwa rahisi vyenye viko mnyumba wanavikupatia eko. Ariko mvugana n'abana ba Joshua. Ngali nazungumza na watoto wa Joshua. Tugeze kuja gukora igikorane mu Cibitoke ca Rugombo. Tuliwahi kufanya mkutano Cibitoke cha Rugombo. Ico gihe nari mazindwi yose. Hizo nyakati nilikuwa namaliza wiki yote. Kwa mbere kwa kabiri no kwa gatatu. Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Niko ndigisha Bukavu. Niko nafundisha Bukavu. Ahantu hauze makaburi. Fasi ambapo palikuwepo mwanzoni makaburi. Hafi habonekana misaraba. Palikuwa panaonekana karibu misalaba. Ngezeyo. Nilipofika eko. Ndigisha mu minsi 3. Nikafundisha siku 3. Abantu bari benshi cyane. Watu walikuwa wengi zaidi. Ndavayaja kuwa 4. Nikasafiri siku ya 4. Ndaza ngaha. Nikaja hapa. Ndigisha. Nikafundisha. Kuwa 5. Siku ya 5. Ngenda mu Cibitoke ca Rugombo. Nikaenda Cibitoke cha Rugombo. Ndigisha kuwa 5. Nikafundisha siku ya 5, siku ya 6. Kuwa Mungu mu gitondo. Siku ya 7 asubuhi. Umutima urambwira. Roho ikanambia. Jabuka. Vuka. Subira Bukavu. Rudi Bukavu. Baragukeneye. Wanakuhitaji. Salomo twari turi kumwe. Salomo tulikuwa pamoja. Narifisigia TI. Nilikuwa na ile TI. Carte Rose ni aribwimukire mu izina ryanje. Carte Rose ilikuwa ijahamia kwa jina langu. Sinari kwijabukana umupaka. Singeifusha mpaka. Ansiga kumupaka na mami wangu. Niacha kumpaka na mami wenu. Dusubira mu gikorano. Tukarudi kwa mkutano. Sanga undi muntu yarakoze iyo minsi 3. Nikakutana ungine mtu alitumika hizo siku 3. Nibari bazikonza kuza. Walikuwa wajui kama nitaenda. Shitseyo. Nilipofika kuyo mkutano. Bahindura programe yose. Wakabadilisha orodha. Basubira kandi kuma mikrofoni nigisha. Wakaongeza kunipa mikrofoni. Abantu nibazibanga ry'umuntu. Watu hawajui siri ya mtu. Ari ibintu dusengera bitaraba. Kuna vitu tunaombea havijafika. Kugira ngo igihe bibaye twisange mu nyishu igihe abandi bariko barasenga. Ili nyakati vinatokea tujikute mjibu, nyakati wengine wako naomba. Ico gituma umukobwa w'umunyabwenge. Ndiyo maana binti mwenye hekima adasengera kuvyara umunsi yarongo. Aombei kuzaa siku ameolewa. Jewe narinza amazina y'abana nzovyara nkiri musore. Mimi nilikuwa najua majina ya watoto nitakaozaa nikiwa kijana. Natanguye kwatura. Nilianza kukiri. Nararonga na fiance. Siyapata hata fiance. Nigutu ushoboye kumbwira kuzosengera igikorane cyo muri Amerika? Nigisi gani? Unaweza ukaniambia kama utaombea mkutano wa Amerika? Umunsi uzoronga visa. Siku utapata visa. Abandi twaragisenge. Wengine tuliuombeaga. Turazi n'ubutuma tuzovuga kuri stade muri Amerika wande. Tunajua na neno ambao tutafundisha siku moja Amerika ku stade.
turarungika ibintu tunatumana vitu imbere yuko dushika ahantu. kabla ya kufika fasi. Alors amasengesho ndiko ndabatwara Maombi niko nawapeleka ndani. n'amasengesho abitangira imbere. Ni maombi yanawatanguliaga mbele. Naravuze nti Nimesema ijwi hivi, ry'akazoza sauti ya siku zijazo rivuga neza ku bijyanye n'umusenzi w'ubu. inasema vizuri kuhusu muombaji wa sasa. Akubu karashoboye kugucecekera Sasa present inaweza ikakunyamazia, ariko akazoza lakini karakwiteguriye. future inakusubiria. Kuko amasengesho dusenga Maana maombi tunayoyaomba nidusenga kubwa rino joro, hatuombi kwa ajili ya dusenga usiku wa kubwa leo. majoro yose ari Tunaomba imbere. kwa ajili ya usiku zote ziko mbele. niho ngomba gutwara ishengero none. Niko nataka nipeleke kanisa. Abantu nka Renova Watu kama Renova baranzi kera wananijua zamani nk'umusenzi, kama mwombaji, ariko yakubitika lakini alikuwa anapigika. usangira icyumba n'inkoko, Ninachangia chumba na ariko kuku, mbandanya nsenga lakini naendelea sinshika kuomba. intege, Sikatiki kuko tamaa, narinzi ko maana nilikuwa iyo nkoko najua tubana iyo kuku tunaishi pamoja, iriko iranyimenyereza, iko kuko mu inajinizoweza, minsi iri imbere nzozishira ku meza uko nshaka. kwa maana kwa siku za mbele ndazitia mezani gisi nataka. Umusenzi Muombaji ntakangwa na situation, akangiki na nyakati, aguma araba hariya imbere, anabaki anatizama, akaguma araba hariya imbere, anatizama kule mbele, akaguma araba hariya imbere, anatizama kule mbele, akamenya ngo hariya ngiye anajua kule ninapokwenda ndahatunganya uno munsi, ninapanda siku ya leo. naje gutunganya kazoza k'umuntu uno munsi. Nimekuja kuandaa fitire ya mtu leo. Lesa Abraham de Gauche. Oza Nibuka kraya. igihe kimwe mbwira umuntu, Ninakumbuka nyakati moja naambia je Mungu, ndiko ndasengera amasengesho ya stock, mimi niko naomba maombi ya stock. umunsi nzocika intege y'amasengesho stock izonkorera. Siku ndakatika nguvu maombi stock itanitumikia. Kalema haduza hadisho Oza zile. ya mashekre. Amalendi yose ari ku isi maze kuyasengera. Lendi zote ziko duniani nimeshagaziombea. N'amamardi yose Na mardi zote yose maze kuyasengera. zote nimeshagaziombea. Reka ndababwira ka, Acha niwaambie kitu. murazi muri biro muri vile Mnajua ofisini ko mvile nigeze gusenga gutya niliwaiomba mu hivi izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. ndasengeye 2016 Ninaombea 2016 kwa sala 2017 2017 ishika kuri 2070 nikafika mu 2070 buhoro pole pole, umwaka ku wundi mwaka kwa ungine. wo gusengera ku mugoroba, Wewe uko naombea jioni, nk'ufise amakenga yo kuzopfa mu ndwiza, wewe una mashaka ya kufa wiki ijayo. dusengera iyo myaka yose Tunaombea imbere. hiyo miaka yote. So iyo nshitse ejo Nyakati nafika zo urayo kesho n'isengesho nasenze muri 2016. nitakutana na maombi nimeombaga mu 2016. I pray for you. Ndabasengera 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 kuroranirwa muri iyo myaka yose iri mu mugabane kwa wawe. salama muyo miaka yote ni sehemu yetu. 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 shetani niyaza azoza Shetani trop tard, kuja azosanga narasenze deja. atakutana nimeomba tayari. 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Amen. 2048 Amen. 2049 Amen. 2050 Amen. uko iminsi ikurikirana Hizi siku zinafuata. umunsi wose ndawutegetse kukurekurira ibyiza byawe in the name of Jesus. mazuri yako kwa jina la Yesu. 2051 Amen. 2052 Amen. 2053 Amen. 2054 Amen. 2055 Amen. 2056 Amen. 2057 Amen. 2058 Amen. 2059 Amen. 2060 Amen. Imana itunganye ibyo ufungura ibyo Mungu wambara andaye uko utegerezwa penye kubaho. unakula, unapaswa kuishi. 2060 2062 Amen. 2063 Amen. 2064 Amen. 2065 Amen. 2066 Amen. 2067 Amen. 2068 Amen. 2069 Amen. 2070 Amen. Sada badik rosi magabinosha. Amen. Lekrigos kedina hados. Amen.
umurozi azokwibesha Mrozi atajidanganya. azosanga amasengesho yanje yaguvutse you before you got Maombi there. yangu yamekufunika kule. 2071, Amen. 2072, Amen. 2073, Amen. 2074, Amen. 2075, Amen. 2076, Amen. 2077, Amen. 2078, Amen. 2079, Amen. 2080. Amen. Imani izoguha ibihe vyiza n'ubuzima bwiza. atakupa nyakati nzuri na maisha mazuri. 2081, Amen. 2082, Amen. 2083, Amen. 2084, Amen. 2085, Amen. 2086, Amen. 2087, Amen. 2088, Amen. 2089, Amen. 2090. Amen. Ivyuzuye n'umugabane wawe muri iyo myaka ndiko ndavuga. sehemu yako katika hiyo miaka leo. Lebraniso brahadijo gahaya. Hallelujah. Na erere nimwe uzohura nayo muri iyo myaka kuko I'm there already. Utakutana nayo kwa huyo mwaka kuko ndivyo. 2091, Amen. 2092, Amen. 2093, Amen. 2094, Amen. 2095, Amen. 2096, Amen. 2097, Amen. 2098, Amen. 2099, Amen. 2100. Amen. Ibiza byose byoza ku isi bizoza trotare kuko maze kuvuga ijambo before you get there. Yatakuja na kawia kabla hujafika kule. In the name of Sina. imyaka yose navuze Miaka yote niloisema. ni ndoto mbi Na nizizokugendera, ndoto mbaya hazitokutembelea. n'ibyago Na nibizokugendera. shida hazitokutembelea. Au nom puissant de Ni zina rya Jésus. Yesu. Biblia ivuga ngo icyo tuzosaba cyose mu izina rya Yesu Biblia inasema tutakachokiomba chote kwa jina la tuzogihabwa Yesu tutakipewa. kugeza muri 2100. Mpaka mu 2100. tamba tarikajoherwa kuko Cheza, ibyiza gusa furahi, biri maana ni there for mazuri you tu yako kwa ajili in yako. the name of Jesus. Amen. Landregoza Oza wadisho karanderiamo. mwicarire. Keti. Glory, glory. So nibaza ko ndiko ndigisha bumva. Nadhani niko nafundisha wanaosikia. Murazi ko nzi n'umunsi umwana wanje Mary Grace azogira mariage. Mnajua kama najua hata siku mtoto wangu Mary Grace atafanya ndoa. Kuko naramaze kumusenge. Maana nimeshaga muombea. Avendeza aende kwa banawake bien. Katika miaka 22 agende kumugabo wiwe We pray today. Dusengu no musi. Ndakwifurije gusanga mwani muzi uko ndabasengera. Mwamdu aika naombeaga. Mwani muzi uko ndabasengera. Mwamdu kisi Sasa naombea. nibaza ko mfukama gutya mu gitondo. Au mnaanza napigaga magoti asubuhi. Mana. Mungu. Je huyu? Mie huyu? Hapana. Je nuguhema kwanje nukugusengera. Mimi nakupumua kwangu ni Sima kukuombea. mu kintu cyose ciza mbona. Kitu chote kizuri nakiona. Ndavuga ngo ino mugabane w'abakobwa banje n'abahungu banje. Nasema hii ni sehemu ya mabinti wangu na wavulana wangu kwa jina la Yesu. Nabwiye umuhungu wanje umwe Niliambia kijana wangu ambira mmoja. ugira ngo nje kusengera gute. Nikamwambia nataka mimi nakuombea Kubijanye no kuvyara kwa. kuhusu kuzaa kwako. Tangi baza ko ngenda kumusoza. Wao unawaza naenda kumlima. Umwana wanje arizi. Mtoto wangu akilia. Lord, Maana akajwi kumwana arira ndagakeneye munzu kwa kanaka. ka sauti ya mtoto kanalia nataka nyumba ya fulani. Niko senga. Ndivyo naomba. Atari uko shetani azokwemeza yuko wacitse intege mu masengesho. Bila hivyo shetani atakukubalisha kama ulikatika nguvu maombi. Imvura iguye. Mvua In the ikinyesha. name of Jesus. Mwizina rya Yesu. Nahamagariwe gusengera amazi bigapasa. Niliitiwa kuombea maji bikipita. Ubu rero amazi aranyorohereje. Hivi maji yananirahisishia. Ariko ashika henshi. Iko nafika pengi. Ndatuye uko aya mazi nyene ari umuriro. Ninakiri kama haya maji ni Ahantu moto. hose bashize ikibi. Fasi yote walitiaga Ubuzima kibaya bwanje. kwa maisha Aya yangu. mazi arakirangiye. Haya maji Iryo sengesho ni yanakibaliza. finale na shetani ntazi nuko narizibira. Iyo maombi ni finali hata shetani ajui gisi ya kuizuia. So ndiko ndakwigisha prayer. Niko na kufundisha kuomba. Baheza ubuzima bwanyu. Ninabariki maisha yako. Imodoka y'ibiheri irenganye naco ndayivuga. Imodoka y'ibiheri naco ndayivuga kuko naco ndayishaka. Gari ya pombe ikipita sisemi chochote maana Ariko imodoka y'itomate. Lakini Naho duhuriye ruguru. hata tukikutania bilimani. Ndagushima Imana ko tomate nini zigiye wanje. Ninakushukuru Mungu maana tomate kubwa zinaenda kwangu. None uyo shetani azozibira amasengesho nkayo. Sasa shetani atazuia maombi kama hayo lini? Abo urindiriye ku mugoroba. Wewe unasubiri jioni. Shire n'igitambara. Usiye na kitambaa kichwani. Kama kubiparata. Upige magoti kubiparata. Kugira ngo wibabaze. Ili ujiumize. Ni vyiza. Ni vizuri. Ariko umunsi wose. Lakini siku yote. Wari umunsi wo gusenga. Inakuwa ni siku ya kuomba. Mwena bamara muri bire ndasenga.
kutana na makahaba vile naomba. Ndagushimiye Imana kuko benshi bazokirizwa muri Sabaoth Church. Ninashukuru Mungu maana wengi wataokokea Sabaoth Church. Ugomba ko nisonzesha. Unataka nikamate narivuze Nilivisema. kandi icyo mvuze cyose gitegerezwa kumbera kuno. Chote kinapaswa kuniwea hivyo. Tu dois être un récupérateur. Utegerezwa kumu récupérateur. Iyi si ni ya mutama. Hii dunia ni ya baba. Yes, Papa. Iyi si ni ya mutama Hii bakuru. dunia ni ya mzee wapendwa. Nuje kukwishyuza inzu. Na mwana kuja kukulipisha Agize nyumba. neza ko yayubatse. Anafanya vizuri Gusa alijenga. yarayubase kuri tere ya papa wawe. Lakini alijenga katika ardhi Ni ya yaraba baba nabi yake. ashoboye kukuriha droit yo kubaka kuri tere ya mutama wawe. Akitizama vibaya anapaswa kukulipa droit ya kujenga katika ardhi ya baba Wewe usenga yako. gute? Wewe mnaombaga Ugiye aje? kuitangani kuvuga iki? Ukienda kutanganyika unasema nini? Baguye brochette. Wakupe broshete. Genda hagarara gute? Mimi nasimama hivi. Agapisine kamutama. Kapisine kamze. Ivyo mutama ariko arorora ngaha vyinshi bizoshikira ku meza yanje in the name of Jesus. Yale ambaye mzee anafugia hapa vingi vitafikia kumeza yangu kwa Na hejeje prayer. nimemaliza maombi. Na hejeje prayer. Namaliza Habe maombi. mikeke ipfuye musanga myinshi yatumbereye kwa dadi. Alafu mikeke ikifa unakutana mingi inaelekea mnyumba kwa dadi. Dadi yabisengeye jari. Walivyombea galini. Reka. Acha. Imikeke 10 ivutse harimo umwe wanje. Mikeke 10 inazaliwa kuna umoja wa kwangu. Nigeze kuvuga ukuntu nsenga ndi mu ishengero rya Pastor Stanley. Niliwahi kusema gisi naombaga nikiwa mkanisa Pastor Stanley. Ngatarasenze umuntu yasenga gute? Tuliombaga mtu anaombaga. Nabwimana. Niambia Mungu. Jenda guikigira 10. Mimi nakupa sehemu ya 10. Nikute jewe. Ni gisi gani Umuntu muto. Mtu mdogo. Shoboye kumwizigirwa kukigira 10. Naweza kuwa mwaminifu kwa sehemu ya 10. Na uzo mikigira 10 c'abarundi basengere mu ishengero ryo. Na wewe utanipatia sehemu ya 10 ya Warundi waombe mkanisa yangu. Uzo mikigira 10 c'isi nda influence ubutumwa wa mhana. Utanipatia sehemu ya 10 ya dunia ni influence kwa habari njema ulinipatia. Ndo wanyuma mubera. Niko wa nyuma mwatakatifu. Mdogo sana. Ariko buri munsi mwijo. Lakini kila siku usiku. Ibihumbi by'abantu bariko barumviriza ubutumwa ndiko ndavuga. Maelfu ya watu wanakuwa nasikia habari nazozipana. Prayer. Amasengesho. Hallelujah. Amen. Wewe usengera umugabo wawe igihe yashavuye ngo mana umurindi shavu. Wewe unamwombea mume wako nyakati anasirika eti Mungu musengere nazo kwigira shavura nibimushavuza bimutwenze atarashavura ibihe bitangazwe in the name of Jesus. Imani guheza kile cyane. Mungu akubariki sana. Urakoze. Asante. Ama igitabo cyiza. Ananipatia kitabu kizuri. Kiranyere que le pauvre dise je suis riche. Umukena vuge ati ndatunze. Igitabo kiravuze. Kitabu kinasema. Kibwiye umukene. Kinaambia mkene. Kibonye neza kwa Kenya. Inaona vizuri ariko kiramubwiye. Lakini kinamwambia. Vuga le contraire. Sema tofauti. Ni bande tugeze kuba turi mu modoka. Ni wanane tulikuwepo pamoja mgari. Na hantevye. Narudi nikawia. Madame rero uwo munsi na telefone nari namubwiye. Na telefone nabwiye madame. Nilikuwa sikumpigia hata simu mke wangu. Ndamenya uyu ninashika muhira. Nikajua uyu nikifika nyumbani. Ndamusanga ku muryango. Nitamkutana kumlango vizuri. Ndikutambiye. Dadi kona kunambia. Tukiri mu modoka. Tukiwa mgari. Ndavuga in the name of Jesus. Nikasema mwizina rya Yesu. Ninashika muhira. Nikifika nyumbani. Madame yemerewe kuvuga ikintu kimwe. Mke wangu anakubaliwa kusema kitu kimoja. Sheri nari ngukumbuka. Sheri nilikuwa nakukumbuka. Before I get there. Imbere yuko ndahashika. Mumranirwa ndiko ndabaha amabanga manini ariko. Niko nawapa masiri makubwa. Shitse muhira. Nilipofika nyumbani. Sheri nari ngukumbuka. Sheri nilikuwa nakukumbuka. Mu mutima ngo nagakoreyeko. Muro eti nimekatumikia eko. Akajambo nagakoreyeko. Aka kaneno nimekatumikia eko kabisa. Hama munyuma arambira. Je nariko ndakurindira ngo ndakubaza waciye. Eti mimi nilikuwa nakusubiria nikuulize kwa ulipita. Sizuku navyibaji. Sijui gisi nimebisahau. Bambira je nibambira ivyo bashaka. Nikamwambia mimi wanambiaga wewe wanataka. Bambira ivyo nshaka. Wananambiaga mimi nataka. So ndakubona rero. Ninakuona sasa. Wamusengera kazi. Unaombeaga kila nyakati kazi. Umusu depoje. Siku na depose.
uchura n'amasengesho y'abarundi 600. unakutana na maombi ya Warundi 600,000. Wewe usenga kare. Wewe unaomba mapema. Hose diploma yangu Fasi yote diploma yangu itaingia. Izogenda ari directrice wa madiploma. Itaenda ni directrice ya madiplome. Za libra hanijo hasa. Ozaka yande. Ndachari ko mfasha umuntu avuga ngo ndafashijwe. Ningali nasaidia mtu aseme nasaidia. No, ndabizi yuko ndi solution. Ninajua kama niko jibu. Ndiko ndakugurura maso. Niko na kufungua macho. Akazoza kawe. Future yako. Utegerezwa kukubaka ubu. Unapaswa kuijenga kwa sasa. Mu masengesho. Katika maombi. Muvyo watura. Katika yale unayoyakiri kwa unayosema. I have a brother. Ndafisi nchuti. Itwa Daudi. Anaitwa Daudi. Yavuka guki. Alikuwa anasema hivi. Uyu no musi mwiza. Hii ni siku nzuri. Aha, mwabitaho. Atanguye kuvuga ku munsi saa 6 itaragera. Anaanza kusema kwa siku saa 6 ijatimia. Uyu no musi mwiza. Eti ni siku nzuri. Uhora hampaye. Bwana ananipa. Ndawugiriki. Nifae nini? Ndawugiriki. Nifae nini? Yabivuza ataranezerwa. Alibisema hajafurahi. Ariko aratega uyu munsi kujejwe umunezero. Lakini anaandaa siku kama inastahili kufurahisha. Wewe uvyuka gute? Bona mkaje? Uko Tarzan. Uri Tarzan. Unataka kusema ala wakiba. Uvyuka gute? Jewe niba munzu imwe n'ingoko. Nikiishi na nyumba moja na kuku. Navyuka shiri kuguru gute? Nilikuwa natia mguu hivi. L'homme le plus riche de la planète aravyutse. Umutunzi wa mbele mwisi anaamka. Baba rero umutunzi wa mbele. Tizama sasa tajiri wa kwanza. Nikijumbu nachavizi. Hata kijumba hana. Ariko nitugendeshwa nivyo tubona. Lakini hatutembezwi na tunavyoona. Tugendeshwa nivyo twizera. Tunatembezwa na vile tunavyoona. Ukwizera. Kuamini. Nukwemera gose. Ni kukubali zaidi. Udakekeranya. Yale ambao hauna mashaka. Ibitariho. Venye havipo. Nivyo bidufasha kwizera. Ndivyo vinatusaidia kuamini. Ibi ndiko navuga c'est pas l'histoire. Aya ambao nasema sio historia. Salomo. Uliza Salomo. Waricara navuga ngo je mazimisi ntaji nkoko. Tulikuwa tunaketi pamoja na ananiambia niko na siku liku. Kandi ngaho umwaka wari wararenganya tankoko duhuye nayo. Tena naona kama tunapita sio ni kuku. Aya mkadusengere. Naambia tuombe sasa. Tatanga maana data duhi nkoko. Mungu tupe kuku. Wewe ni Salomo. Yewe ni Salomo. Jenga chavuka. Mimi nasema maana Mungu imindege. Nipe avion. Tiko compliqué. Bora gorana. Yekimu yambie ngo ofisa vinu binini mpaka utamchelewesha Mungu kubileta. Aliniambiaga uonomba vitu vikubwa kugeza au uocherezi mana kubizana. Nigute nogenda. Nigisigani neza enda. Muri berbe ngasaba umukopo nko muri Kazoza. Muberbe nikaomba mkopo wa siku za mbele. Nigute nohura n'Imana. Nigisigani neza kutana na Mungu. Kacha ndayisaba inkoko. Nitena muomba kuku. Kandi mu ndege ashobora kuba ari inkoko nyinshi. Tena mu avion panaweza kuwa pima ndani kuku nyingi. Dima lubrahide dozadijo hadizo jas. Mejeje kugumura abasenzi. Namaliza kugumua waombaji. This David is too much. Daudi ni too much. Daudi ararenza. Ngo kuva nkiri muto. Eti toka nikiwa mdogo. None ndashaje. Na hivi nazeeka. Sinigeze mbona umugororo sahebu. Sijawahi kuona mtakatifu anatupwa. Changa bana biwe basabiriza. Au watoto wake wakiomba omba. Yarahejeje kuvuga kuri Kazoza. Alikuwa anamaliza kusema mfiti. Igihe kimwe barabwira Daudi. Nyakati moja akamwambia Aitofel yafatanye na Absalom. Alikamatana na Absalom. Daudi arabizi. Daudi alikuwa anabijua. Yuko tarindi sengesho likenewe ngao. Yakuwa kuna ngine maombi. Kuko ivyumviro vya Aitofel. Maana mafikira ya Aitofel. Ngo babifata nk'ivyumviro vy'Imana. Walikuwa nakamata kama mafikira ya Mungu. Daudi asenga ngo reka imigambi n'ivyumviro vya Aitofel bicika ubusa arahejeje. Daudi akaomba acha mipango ya Aitofeli ya kuwe bure. Isengesho rimwe rigufi. Ombi ni moja lifupi. Yekimwe umukobwa wanje yagiye kwitaba ahantu. Nyakati moja binti wangu alienda kukubali fadhili. Ariko arajayo. Iko naenda. Na sengesho rigufi. Niliomba maombi mafupi. May the Lord be there. Imana iwe au uzoburi. Ashitse yasanze Imana muri yo. Alipofika alikutana Mungu ofisini. Singorane gusenga masaa 3. Sio tatizo kuomba saa 3. Ni jewe ndiko ndabinisia gusenga isaa yose. Mindo niko na wainisie kuomba saa. Ariko ni vyiza kugira phrase rizima. Lakini ni vizuri kukuwa na phrase nzima. Bali abantu basenga masaa 2. Maana kuna watu wanaombaga saa 2. Ukamubwira wasenge iki? Unamwambia uliombea nini? Nashobora kugira na phrase imwe. Hawezi kukuambia hata phrase moja.
si hatari. Utegerezwa kugira phrase imwe nzima. Unapashwa kuwa na phrase moja nzima. Uza kwishuza Imana. Utadaisha Mungu. Zalebra hadizo hadijas. Uzikarande. Ndafashije umuntu. Ndio. Ndafashije umuntu. Nasaidia mtu. Amen. 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 Ni bande bariko baranahura? Ni wanani wananielewa? Gira ikiganza cyawe cy'iburyo guki. Fanya mkono Vuga ngo wako. yo. Sema yo. Uno munsi nabimenye. Siku ya leo nimebijua. Ndasengeye imyaka yose nzobaho. Ninaombea miaka yote nitakayoishi. Bizokwame vyoroha. Ikuwe urahisi. Amen. Amen. Ninde yokwibagiza iryo sengesho? Ni nani anasahau hiyo maombi? Birashoboka kwegera isengesho. Unaweza kusahau kweli? Nariko mva Kongo. Nilikuwa natoka Kongo. Ndi mu modoka. Nikiwa kwenye gari. Nimube nk'abandi kera navuga ko mva Kongo acavuga ngo niyo nza gutora imiti. Msikui kama wengine. Zamani nilikuwa nikisema nikitoka Kongo wanasema natoka chukua dawa. Siwende na wewe chukue bikwangu. Sasa ni wagenda nao utkoreyo. Ndikomvayo. Nilipokuwa natoka. Ndi mu modoka. Nikiwa kwenye gari. Nibuka ko shetani asaba. Nikakumbuka kama shetani anaombaga. Muragitaho. Unakielewa? Nigeze kubwira Imana kubijanye na Yobu. Niliwahi Mungu kuhusu Yobu. Satani nigeze kubwira Imana kubijanye na Yobu. Shetani aliwahi kumwambia Mungu kuhusu Yobu. Imana iramwishura. Mungu akamjibu positivement. Positivement. Aho wicaye ngao rero. Afu unaika hapo sasa. Jena chense. Mimi niliomba. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Umunsi shetani. Siku shetani azovuga kubijanye n'izina ryanje. Atasema kuhusu jina langu. Azoca acika ururimi. Aptana katika ulimi. Niko nshamaliza maombi. Nalimejeje masengesho. Hallelujah. Amen. Ndahezaje ubuzima bwanyu. Ninabariki maisha yenu. Ndakeneye kubona ucitse umusenzi w'ukuri. Nataka kukuona unafanyika muombaji wa kweli. Kuko akakajyo duhabwa ko kwinjira mu ngoro y'Imana. Maana hizi nyakati tunapewa za kuingia hekaluni mwa Bwana. Nakajyo upiye gukoresha neza. Ni nyakati unapaswa zitumia vizuri kwa ajili yako. Kubwabana bawe. Kwa ajili ya watoto wako. No kubwabuzukuru bawe. Na kwa ajili pia wajukuu wako. Hallelujah. Amen. Rahabu kuna buzukuru banje bahiriwe. Tizama gisi wajukuu wangu wana heri. Kamwe koko ndakabonye gashize izinyo ry'izahabu. Kamoja ninakaona kanatia lino la dhahabu. Utegerezwa kwikorerako. Unapaswa kujitumikia eko. Atari uko baragukorera. Bila hivyo watakutumikia eko. Ubuzima bwiza bukubera umugabane. Maisha mazuri ya kuwe Yesu. Ubuzima bwiza bukubera umugabane. Maisha mazuri ya kuwe Yesu. In the name of Jesus. Izina rya Yesu. Imana ubwayo. Mungu kipekee yake. Yavuga ngo nimuzogi deni muzotanga ideni. Alisema kama hamtokulaga deni mtapana deni. Ibivuga bataratangura gusaba ideni. Ilisema kabla wajanza kuomba deni. Ngo abansi banyu bazoza mu nzira imwe basanzaye mu nzira indwi. Eti adui zenu watakuja kwa njia moja sambane kwa zaidi ya 7. Ibivuga batarategwa. Ikasema hawajapiganishwa. Mwe murindira ibitero kugira ngo musenge. Mwe mnangoja kupiganishwa ili mwanze omba. Icyambere gusengera mu bitero usengana ubwo. Cha kwanza kuombea katika vita, unaombea katika uoga. Usenze kubera ko wumvise umurozi. Ukiomba kwa maana umesikia mchawi. Bitandukanye no gusenga umurozi ntarinde kuza atarashika. Ni tofauti na kuomba mchawi kuomba mchawi kabla hajafika. Reka ndakwereka ko nusenga umurozi yaguteye. Hata nikuonesha kisu unaombaga mchawi kikupiga. Pa. Mama Kayai huyo. Wumvise nyeo. Umesikia nyeo. Biza jeshi. Biza jeshi. Akayabo. None wasavye iki? Uliomba nini sasa? Hallelujah. Amen. Ndaguhezagiye. Ninakubariki. So dusoma majambo y'Imana. Tusome maneno ya Mungu. Amasengero ubwoko bw'Imana. Alafu niombee taifa la Mungu. Ikintu kidasanzwe kigiye gukoreka. Kitu kisio kwa cha kawaida kinaenda kutendeka. Abavuze amen ko ari benshi kuri takura tabari ngaho. Ikintu kidasanzwe kigiye gukoreka. Amen.